mbere mugeithia na ngithia ndo mwathani na njuge gitumi kia njuke guku njukite nigetha nyitanire na Pastor Kanyari na tunyitanire murigo uri ukoretwo wiho tondu to mwena uyu na family ya mwena uri ungi no kuri na moritu na no kuragibatara mbia undu ndirakihotete guthi mwena uri ungi ri aiga ndigiuke mwini mwiri ona ithu turi ahunjia no wega tugakinyitanagira na mundu itwagia no nduri tukaumira toreini maumagira tukamwikira hinya na ndakena ni tondu uguo gwathia tungatiri ni moka andu ni moka waheshimiwa ni moka undu ucio ni ndagukenerera muno na ndaiga Ngai akirathime ndungato ya Ngai Prophet Kanyari na Ngai akimwike maundu mega. Hihi we Betibayo wa muririkana naki riu ri ni wa mbere no njuge kire ngimuririkana nakio muno ni nyimbo na irite nyimbo nyingi cia kirathimo na no njuge onoko tutia waine kumenyana kuu kunene kuingirana kuu kunene njuge ni mundu mwega tondu hari ukiugo anjirite hindi imwe akinjira mundu wa Ngai kinyira hau ukinyeire na ni uraria uhoro mwega na Ngai akurathime na ndugacenjie na ndukanamukire ihaki uhoro ucio heanaga ni wama koguo ciugo icio anjirire ndonire tari mundu twaine nake makiria miaka 10 tondu ni anjirire ciugo njega cia kunjikira hinya na uhoro uria heanaga wa Ngai na uria ndikihunjagia OTC undu ucio ngakiukenerera koguo nyimbo ciake ni cindathimaga na ngakirathimika na maundu na njira ya maundu maingi riu na nikio nani njukite tunyitanire getha tumuhurukie na tunyitanire na family yao na tukimekire hinya eni. Yes, na Prophet he maundu maria waragia mwaka uyu ni wakoretwo ni ndariho ukiuga ati mwaka uyu ringi ni gukorwo bururi gukorwo gitungwo ni kieha ni ituikana gukorwo bado prominent ringi makorwo makihuruka i maundu macio nona kama arathi uguo mahingite kana riu ri undu uria wiho twagirwo twambe tuhoe maundu maya meho mambe mathire na ngirona tuhoreire uguo tutiraria muno nigetha twambe turikie murigo uyu wa kuhurukia Betibayo na tondu uhoro ni tuheanite muingi na tukaheana ndumiriri ri we uguthikiriria hau uthikagiriria uthikiririe ho we uthi na mbere na kuhoya nigetha coke tumuhete mwerekera uria tukuhoya uria tukwira Ngai tondu iuhukanio no nyingi na ni ukuririkana ona twi kuria studio ngimona ni turabatara kugia na nondu cio wa kuhoera bururi ni undu wa accident iria ironekana na ikuo ciria yumiria ikuo cia mithemba ingi ciena kimako murakora mundu ni orageirwo na ku ngari ni yagwa andu atano ni makua family imwe maundu macio mothe marabatara o tuikare mahoya-ini tondu twahoya Ngai Ngai ni aritugitagira twaga mahoya ri tutietereire kinya muoyo. Yes, Prophet no ni tukirikiria ri no gitaririe ringi ukihunjagia ku kanitha waku wiku na kana ukiri muihuruka no kiende ashirika angi thengi muno uyu no muheire thengi muno kanitha witu koragwo haria town haria OTC na haria stage ni ya Murang'a ni turi kanitha ukoragwo hau na headquarter iguku bypass ya Rwai kanitha uria turahingurire na kanitha ni uthiete wega piu na ni mutuonetie wendo munene kujoini kanitha na andu tuhoete nao makarathimo muno koguo ni no njuge Ngai wa amurathime na tuthi na mbere na gutungata na no tukiri kanitha na Ikuru na turi kanitha na Ivasa Murang'a twina kanitha kuria kundu gugwitwo Naroko twina kanitha na ni nugamiria makanitha macio ni bishop wao ni haria utari wanjuria uhoro ucio no riu ni nditinda ngitariria bata ni haria mundu athi aigua kiugo kia Ngai koguo othe twina makanitha na tukeneire Ngai ni tondu uguo athiete atwambararitie na ni njui ni tuguthie kunene ona haha turi wa murimo twina kanitha munene muno haha Mairu Saba na niho turari Kesa Friday koguo ni tuonete uhotani wa Ngai na tugakiuga ri tore Ngai rirogoco tondu ndingiuga ni hinya wakwa kana uge wakwa ingiuga ni Ngai wikite maundu maya mothe njoke njuge ungienda gutucerera tukoragwo ku muthenya wa Sunday ngoragwo guku headquarter na ira ni ndirari kuria tauni koguo ndithiaga guothe ungienda gutucerera uka kuria bypass muthenya wa Sunday ni gutukora tugoce twi hamwe Wednesday na Friday ni gutucemanagia muthenya wa huduma naguo muthenya wa Thursday no turamunyita ugeni tutindaga mahoya kuria kanitha-ini kuma rucini kinya hwaini tugathathaia Ngai na ni twakunyita ugeni njoke njuge atiriri mweri 12 12 Dithemba ino turathie twina kesa nene muno
kuria bypass kanitha uyu mweru na twamunyita ugeni mugoka tukece twi hamwe tuthathaie Ngai turathimo twi hamwe na twire Ngai mabataro maitu na ingirakuona ni ngakena tondu tugakorwo tunyitanire ndaini ahunjia othe na wakenya othe mugetikira guka kwarikia gukia mweri 12 kwarikia gukia tukaingira mweri 13 naguo mweri 13 turamunyita ugeni tondu muthenya ucio ni tugakorwo tukihe atumia a ndigwa thiguku turianire nao tunyuanire hamwe nao tukenanire nao tumaniririe kiugo nao na tuhoe hamwe nao koguo mweri 13 ni turamunyita ugeni muno 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 moka tunyitanire na yongenda kuheana mutu waku umwe mitu yaku iri uria wothe Ngai angiguteithia nigetha tu atumia acio ri tumanyitirire ringi ni maikaraga tandu atiganirie kana tandu matari na brother ringi mathinikanio ni andu ao matie na hinya wa gwika maundu turona ni wega tumacokaniririe nigetha kinya twambiririe movement nao ya guthi tukihoyaga tondu atumia ndigwa ni andu maiguagwo ni Ngai na ihenya muno koguo ni twakunyita ugeni ukanyitanira hamwe na ithi njuge Ngai akurathime namba ya thimu ni 0723 006 332 0723 006 332 na yomwe murathime na mwike maundu mega ni no gituma haria M-Pesa irehaga Wilson Maina na tukirikia Wilson Irongo Wilson Irongo Maina tukirikia adona ana kuria tea ara hena mundu ndirona akiuria ndikuyuria areyuria kiria maiki nyona agikiuria online muno urathi waku na maundu maya waragia uko kiaria muno uhoro wigi siasa na comment na ni njui anona andu makiuria kai prophet oragia tu maundu ma siasa riu ri tukinya nyonio maundu maria we arenda Ngai onagia mundu maundu maria we arenda tondu we ti Ngai ani judge kundu ruria Ngai aheana ri niguo ingiuga na ngienda kumenya ri Ngai ni aragia maundu maingi ri ni ukiacere kanitha-ini na noke muthenya wa huduma tumuhe maundu make ona maria we atoi amakageria gwati hau na nima ni ndaiguite horo tocio tondu Ngai ni atwaragiria no mundu wothe wa kugeria Ngai ona ungiuka Ngai ndaragia ningi ri maundu macio mothe matikana kumakia tondu turi a Kristiano ni kugite aini maraina nyimbo cia kuhura makanitha kwina andu maimirite mararia uhoro wa kiama kwina andu maimirite gwata idai kwi angi maimirite mararia uhoro wa mathani mataramenya ni mariku riu kwina maundu maingi muno marario riu we ungirumwo ni guthikiriria ri thikiriria cio mathani ungirumwo guthikiriria mathani guthikiriria gwata kuria we ukuigwa nikuo kwega ri fuata kuo tondu we wina freedom na wina uhuru wa guthikiriria kiria turaria na tutingena kuga tondu ni urauga ko maundu macio mothe ithuĩ twetereire mwathani arute wĩra wake na niĩ nĩ njũĩ atĩ tũgũthiĩ tũhoete na bũrũri nĩ ũkwagĩra o ngĩmũririkanagia tondũ hau ndĩraigire ndigatiga kuga noguo Ngai augĩte atĩ president ũrĩa twĩ nake mũtũre nĩ Ngai nĩ Stephen Kalonzo Musyoka ũrĩa ũheanĩtwo nĩ Ngai na tondũ 2027 na tondũ 2022 nĩ ndamwĩrire 2022 nĩ ndamwĩrire na ngĩmwĩra nĩ mũkarĩra na rĩu ũcio ũroragia ũguo na ũcio ũranjũria acio moragia ũguo rĩ ndathiĩ video-inĩ cia 2022 one maũndũ marĩa ndaragia rĩrĩa andũ mauga thirikari ĩno nĩ njega biũ nĩ ĩgakorwo nĩ njega ngĩmwĩra Ngai araiga nĩ ĩkarĩra hau ararega gũthiĩ oe video ĩyo athikĩrĩrie nĩ ma mũndũ ũyũ nĩ atwĩrĩte
ona riu ri kwenda kumwira atiriri twaga kuhoya Ngai tugucokera o mahĩtia marĩa twekire 2022 tugithura muthamaki na kuhenio na kwĩrĩrwo hurubaru na kwĩrĩrwo hacũra tugikora nĩ twaingĩra thĩna-inĩ rita rĩrĩ nĩ tũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai tuthure Stephen Kalonzo Musyoka muone Ngai ndehĩngĩcaga na agatũnengere kĩrĩa kĩagĩrĩire no niĩ nĩ njũĩ kũrĩ andũ we ũngĩkarega kũmũthura nĩ kwenda gwaku no nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũkaingĩra mũtego-inĩ mũru mũno na nĩ tũkarĩra 2027 ndĩrĩ kũnene na maga gũthura Kalonzo Musyoka thutha wa mwaka ũmwe na mĩeri ĩtandatũ bũrũri atongoria magakorwo makĩrũa o ta ũrĩa mararũa tondũ tũgathura kĩrĩa Ngai atatũhe koguo tũngĩthura kĩrĩa Ngai atwĩhete ũguo noguo kwagĩrĩire na Ngai nĩegũtũrathima acio angĩ rĩ moke maruga nake mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua nĩ njamba nĩanyitithagia kĩũmbanio nĩgetha tũhotane koguo ndirĩ na ũndũ ũngĩ tondũ ũmũthĩ tuma mũthenya wa kongoresa koguo twambĩte kũhorera oro ũguo harĩ ũndũ ũngĩ ũrenda kuuma na kĩrĩa okay ngwenda kũria atĩrĩrĩ hena rwĩmbo wanga ndingĩthikĩrĩria tondũ ndingĩona time ndiro iguĩte no ũcio araina kũringana na mwĩto wake rĩ no aine gũtirĩ Ngai tondũ we ũrĩa ũngĩenda rĩ ona ũngĩenda maikrofoni ĩno mĩtue Ngai yaku mĩhoyaga rĩ ũrĩraga andũ gũtirĩ Ngai maikrofoni ĩno nĩyo Ngai rĩu rĩ arĩa maraina ũguo rĩ na makiugaga gũtirĩ kanitha kana kĩrĩ nĩ kwenda kwao no ithuĩ tũtingiuma mũthingi-inĩ wa Jesu Kristo hau nĩho tũgũikara nĩho tũgũtungatĩra na twĩre andũ ũhoro wa ma tũmaroretie kanitha tondũ nangĩ maragia ũhoro wa maathani macio rĩ ũrathoma maathani marĩa mandĩke na no mo tũthomaga kanitha angĩkorwo nĩ ũraiga maathani marĩa nĩ moru rĩ na maathani marĩa nĩ maratia andũ rĩ we ndũhingũre kanitha waku kana ũhingũre garũ kana kĩrabu gĩa gũbundithanagĩria ũguo we ũrenda nĩgetha rĩrĩ ũtuonie njĩra rĩrĩ mwauma kanitha rĩ ndĩrenda mwĩke ũũ rĩu ũraiga atĩrĩrĩ gwĩka ũũ nĩ ũru no ndĩronia andũ na kũrĩa magĩrĩirwo gwĩka atĩa kũrora rĩu ũhoro ta ũcio ũkahana no ta maĩ meirũ tũingĩ ũhoro ũcio ona ndũngĩaũria ndũrĩ na kĩguni kũrĩ Ngai na Jesu na roho na andũ aitũ mũtikahenio nĩ andũ ona maine kũmũmenya nyĩmbo icio no biacara nyĩmbo icio no andũ maraina mũndũ nĩgetha ũthikĩrĩrie nĩgetha ũrĩho nĩ YouTube mũndũ athũkie ũhoro wa Ngai na andũ aya angĩ na nyua kũri no ndĩmũria ndiũĩ kana nĩ kũgũrũka mũgũrũkĩte rwĩmbo rũu rũraina nyamũ icio akũrinwo ndiũĩ mekĩrĩte rwĩmbo rũu o mũndũ ekĩrĩte TikTok agĩthiomaga akĩinaga rwĩmbo rũu agĩtuaga atĩ nĩ ndiũĩ kana rũretwo Babu Owino kana rũretwo Babu Owino wona akũrinwo rĩ marasapoti caitani gũthũkia rĩtwa rĩa Ngai nĩyo marahũrwo marero maime kanitha-inĩ no marora nyĩmbo iria marahũrwo nacio magecambithia nacio niĩ ndiramenya kana nĩ ũgũrũkire nao kana nĩkĩ tondũ ndũgũtirĩ ndĩ ũngĩthiĩ kũgathĩrĩria caitani mũndũ ũrahũra kanitha ũngĩoya ciugo cia mũndũ ũcio atĩa wĩkĩre TikTok-inĩ yaku na arakwĩra atĩ gũtirĩ Ngai arakwĩra atĩ anga gũtirĩ kanitha auga kanitha nĩ biacara we nyĩmbo icio ti biacara mbia iria ũrĩhagwo nĩ YouTube ndũthiĩ ũgateithia atumia ndigwo na biacara andũ mbia icio rĩ na gĩthiĩ agateithia andũ na gũkũ kĩrĩa na gũkũ children home na atumia arĩa matena hinya kana mathi marehere arĩa maremereirwo kuo ũguo rĩu maũndũ ta mau nĩ maũndũ matena njĩra na no wega mũgĩthiĩ kũrĩ andũ acio mũkamoragia mũthingi wao rĩ maumĩte andũ acio magerete kanitha-inĩ na kuma manjia kwaria ũhoro wa ciama icio ciao na ũgũrũki ũcio wao gũtirĩ kĩndũ monete kĩrĩa gĩothe menakĩo marutire kwa Jesu nĩgetha maruti andũ kwa Jesu rĩ indo iria moneire kwa Jesu mambe macoke sawa sawa na nyĩmbo iria mainire makĩgwetaga Jesu igĩtũma mateithĩke rĩ na magĩe na rĩtwa rĩ mathi mambe makĩeheria Jesu ona ciambe ciehere nĩgetha mũtũhote gwĩka atĩa kũmenya nĩkĩ andũ aya marauga tondũ niĩ ona ũndũ kana njũria ũguo rĩ niĩ ona ndinyitaga ũrĩa marauga thengiũ mũno ũrĩa ũraria ũhoro niĩ ũrarorire ũhoro wa Babu Owino gaka
ndukana uria ringi mwena custom kendo oro reke twarie cia Jesu ona inyuĩ reke ndĩmwĩre na ithe mũtirĩ a Kristiano tondũ mũrĩ a Kristiano ĩ mũtiendete Ngai na muonagĩra gĩa kũrĩa kwa Jesu ona inyuĩ mũtakĩagĩrĩirwo kũhe andũ acio channel mathũkie rĩtwa rĩa Ngai na kũruta andũ kanitha ĩni we ndũrereirwo kanitha we ndũrereirwo kanitha no ume kanitha to nĩ arauga ndũgateithie mũndũ kũmũcabicũra ũhoro wa Ngai Ngai ekũmũtwara kũnene mũno ona matarĩ ho karĩ mũrokire thikũ cigana channel-inĩ cianyu na matirokaga nĩ mũteithĩkaga na Ngai akamũrathima tigai kũrekia andũ acio marĩtwa mau mathereme gũkũ magĩcabicũra ũhoro wa Ngai ĩni nĩ mathiĩ Amerika amen mũthiĩ Amerika nĩguo mwakĩrwo thank you so much nimesimamia chama cha DCP na leo nimekuja hapa, niko na wenzangu, niko na rafiki yangu ambaye anasimama Githunguri MP ni jenzi mwenzetu, na upande mwingine pia niko na jenzi mwenzangu hapa anasimama kiti ya ubunge kule Rally Constituency, na wote wanasimama na chama cha DCP. Ni vizuri kuambia Wakenya namna hiyo. Alafu yangu itakuwa machache, nataka kuongelea ile maneno ambayo inaendelea kule mbele North, kwa sababu tangia last week siku ya Friday nimekuwa pale mbele North, kwa sababu vile ambavyo mnajua tuko na mtu ambaye tunaunga mkono kama United Opposition ambaye anaitwa Newton Karis wa chama cha DP, na sisi kama wana DCP watu wa zile vyama ambavyo tumeungana Wiper, tuko na DAPK, wale viongozi wetu wote wamekusanyika katika United Opposition. Tumekubaliana ya kwamba kwa kauli moja pale mbele North lazima tusimame nyuma ya mwenzetu Newton Karis, tusukume tuhakikishe ya kwamba amechukua hiyo kiti. Na ndio maana mimi kama youth leader wa Kiambu County nilikuwa nimesimamia chama cha DCP, nimekuwa kule mbele North, na hata saa hii nikitoka hapa naelekea huko, kwa sababu kiongozi wetu amesema lazima tukae huko mpaka siku ya uchaguzi ifanyike ambao ni tarehe 27, kwa sababu tusipofanya hivyo wale wakora ambao tunashindana na wao uchaguzi mdogo kule mbele North, watu wa UDA, bila ambavyo Wakenya mnajua wale watu majamani wakora, wale majambazi ni watu very daring, hakuna kitu hawezi fanya. Na zile vitisho ambazo mnaona kwa mtandao wanaongea wakiwa kule, hatuwezi waamini kamwe. Ndio maana tumesema sisi kama familia ya United Opposition, tukiongozwa na Rigathi Gachagua, tukiwa na Kalonzo Musyoka, tukiwa na Eugene Wamalwa, tukiwa na Lenny Kevuti yule ambaye ndiye party leader wa chama cha BAS, au viongozi wote na kina Mithika Linturi, tumeshikana kwa kauli moja na tukasema ya kwamba tutasimama na Newton Karis, kwa sababu huyo ndiye yule candidate tulikubaliana kama United Opposition, tukasema ya kwamba lazima tumsukume. Na ile kitu ningetaka niambie Wakenya hapa, siku ya jana mimi nilikuwa mbele North, mahali ambapo kunaitwa Kanyuambora na mahali ambapo kunaitwa Ishiara, na tukiwa pale Kanyuambora masaa saa 3 hapo saa 4, mahali ambapo tulikuwa tumepanga kama watu wa United Opposition kuongelesha raia. Askari walikuja hapo wakiwa wametumwa na Roko na yule mama ambaye anaitwa Karinda, yule ambaye ni gavana wa Embu County, na wakakuja hapo wakaleta vurugu. Na kwa sababu sisi watu wa United Opposition tunataka amani, na sisi hatuna vita, hatutoki ugomvi, sisi ajenda yetu ni moja, kuombea mwenzetu kura. Sisi tukawaambia kama wamesimamisha uwanja hawataki tutumie, tukasema ni sawa. Sisi tukaenda hapo kwa barabara Kanyuambora town na tukamobilize watu, tukaongea na raia, wakajitokeza kwa wingi, tukawatumbuiza mpaka kiongozi wetu akakuja akaongea na wao. Baada ya kuongelesha, sisi tulienda mahali ambapo kunaitwa Ishiara. Hiyo video mnaona katika mitandao, gari ikisukumwa na wananchi inarudishwa nyuma. Hiyo gari tulikuwa mahali kunaitwa Ishiara, na tulikuwa tumefika hapo kama watu United Opposition, tukaongea na wananchi wa Ishiara, wakatokea wote wakiwa wamejiandaa kusikiza viongozi wa upinzani waongeleshe. William Ruto na wakora wake wakiwa na kina Roko na Karinda wakatuma polisi wengi sana, wakatuma lori ya polisi karibu 50, alafu wakatuma Prado ingine hapo ambayo ilikuwa imejaa ma DCI, ilikuwa na maaskari ambao walikuwa na mabunduki, alafu wakatuma gari ya UDA ile ya mtu wao anaitwa Muthende. Hizo gari wakakuja pale kulazimishia raia ati wao wanataka kuongelesha, na mkutano haikuwa yao, mkutano ilikuwa yetu wa watu wa United Opposition. Sisi ndio tulikuwa hapo, tulikuwa tunamobilize watu, sisi ndio tulikuwa tunangojea kina Kalonzo kina Rigathi kuja kuongelesha raia. Lakini wala majamaa, kwa sababu ground imewakataa,
Watu wa Embu wamewakataa, wanakuja kujisukumia kwa raia na raia hawataki. So ndio maana mkaona raia wakakasirika, wakafukuza hao wakora. Raia watu wa Ishara hawakuogopa marisasi, hawakuogopa madisi, hawakuogopa polisi. Wakasukuma hizo gari mpaka wakafukuzwa. Ndivyo sasa viongozi wetu wakafika wakaweza kuongelesha watu. Mimi nataka niambie William Ruto, wewe iko siku ulikuwa unazunguka hapa Mlima Kenya kila siku ukilia kama mtoto mdogo. Ukumbuke ile siku ulikuwa unaambia Uhuru Kenyatta asijaribu kukua ama asiwe watoto wako. Ukumbuke ile siku ulikuwa unafanya mikutano huko unapigwa na tear gas unalia kama mtoto mdogo. Na siku tulikupigia kura bwana William Ruto ukaapishwa ukasema ya kwamba eti hautataka kufanya ushenzi kama hiyo tena ukuwa rais. Ukasema ya kwamba hautataka Wakenya wapiganishe ukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Saa hii tunashtuka bwana William Ruto, tunashindwa kwani umerogwa. Wewe ndiye tumeapisha juzi hapo ukasema ya kwamba utahakikisha Kenya kuna amani na tukifanya uchaguzi hakutakuwa na vita, hakutakuwa na vurugu. Saa hii unatuma maaskari, unatuma wakora wengine wako na mabunduki na gari ambazo hazijulikani, wanakuja kuintimidate raia. Bwana William Ruto, hata kama ni kuuza uoga, wewe unaenda kuuzia wamama wakeshagi kule ndani uoga na maaskari hapo 100 wa nini sasa? Hata kama ni kutishia watu bana, wamama wa Embu. Wamama wa Embu, watu wa Embu wako kule ndani kabisa. Watu hawana vita, watu hawana shida. Ile kitu tu wanataka ni kuchagua kiongozi wao, na huwezi lazimisha watu kuchagua mtu mwenye hawataki. And William Ruto, by the way, hiyo biashara unafanya ilifanya na Jubilee. Hapa Juja wakati tulikuwa na by election 2021, kule Kiambaa siku tulikuwa na by election, serikali ya Jubilee ikajaribu kulazimishia watu candidate, lakini wananchi wakakataa. Hapa Juja wananchi wakakataa. Mimi nashindwa, wewe unasema umesoma, unasema umejua siasa, kwa nini umesahau haraka aje unaenda kusukumia watu wa Embu? Jamaa anaitwa Muthende, mtu wa kutoka Kilifi, hata yeye si mpiga kura wa pale, haishi pale, hajulikani pale, alafu unaenda kulazimishia raia cha lazima unatumia askari. Mimi nataka nitume ilani kwako mapema. Kama kiongozi wa vijana hapa Kiambu County, nataka nitume ilani kwako mapema bwana William Ruto. Usiposimamia uchaguzi ya haki na ukweli pale Mbeere North, kama hautahakikisha kwamba iko amani ya kutosha pale Mbeere North, kama hautakoma kutumia askari kwa biashara ya upuzi ya ujinga ya kufanya siasa, ni vipi utaambia Wakenya eti utasaidia kusimamia uchaguzi kama hiyo Jamhuri ya Kenya 2027? Hii ni mtihani kidogo umepatiwa. Na niambie chairman wa IEBC, hakuna vile unaweza kuwa naambia Wakenya hapa eti 2027 tutakuwa na uchaguzi mkubwa wa uhuru na haki, na hapa Mbeere North a single constituency umeshindwa kusimamia kama chairman wa IEBC. Kwa hivyo iko sheria za uchaguzi, na ndio maana pia tunataka tuambie chairman wa IEBC, hiyo upuzi tumeona pale Mbeere North lazima ikobe. Sheria inasema ya kwamba election is a process. It is not an event, it is a process. And if the process is wrong, the outcome can never be correct. Kama saa hii hautahakikisha kwamba kama chairman wa IEBC iko haki, watu wanafanya siasa, watu wanafanya campaign bila intimidations na kuzua uoga na kupigwa na marisasi, hakuna vile ambavyo utatuconvince kama Wakenya milioni 50 ya kwamba 2027 tutakuwa na uchaguzi wa haki na ukweli. And therefore Mbeere North is just an example, it's just a simple test that have been given by Kenyans to prove to them that 2027 you as a chairman of IEBC mtatupatia uchaguzi wa uhuru na haki na ukweli. Na hiyo vitisho wanatuambia kule eti watapiga watu sio wanafanya nini, tuambia kwamba sisi ni wale ambao hawezi tisha. Serikali mingi zimekuja, wacha hii ya Kasongo, zimejaribu kutisha sisi, zimeshindwa. Kwa hivyo niambie William Ruto, sisi ni wale my friend tulikuwa kwa hiyo kiti. Na siliona tulijaribu kutishwa na Jubilee, hatukutishika. Saa hii usifikirie sasa wewe ndio utakuja kututisha. Ile kesi hata kama ni kutishwa, tunatishwa na mtu ambaye si ndio tulika kwa kiti. Hata kama ni kutishwa, tunatishwa na mtu ambaye si ndio tulika kwa kiti. William Ruto was nothing without our votes. William Ruto minus Mount Kenya votes is nobody, is nothing. Hakuna mahali angefika kwa hiyo kiti, si ndio tulimweka. Hiyo nguvu William Ruto sasa anarukaruka na hapa na maringo ni nguvu yetu kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Tungetoa kura zetu saa hii angekuwa pale unaitwa Sugoi, angekuwa hapo Sugoi hapo kama kukomenyeshewa. Tungetoa kura zetu. Ile mbio alikuwa amepelekwa na Jubilee, alikuwa anakuja kulilia hapa. Alikuwa anakuja anajificha na Wakenya hivi. Ndivyo serikali ilimalize. Si ndio? Alikuwa anakuja kujificha na Wakenya. Kwa hivyo tumwambie William Ruto
hata kama uko na shida na the leaders in the United Opposition, kwa sababu tumekusikia mara mingi ukisema ya kwamba hawana plan, hawana agenda. Hata kama hawezi heshimu Kalonzo ama Rigathi Gachagua, heshimu wananchi wa Jamhuri ya Kenya, wale walikupigia kura wakafanya wapishwe na ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Heshimu hao. Na njia moja ya kuheshimu wa Kenya, Bwana William Ruto, ni kuhakikisha kwamba watu wa Mbeere North umewapatia haki, wapige kura bila kusurutishwa na kutishwa. Otherwise hii Kenya ni yetu sisi zote, wa Kenya milioni 50. Na mkiamua ni mambo ya kutishana, hakuna mtu ako na mtoto kwa mgongo, tutapelekana tu kama mbaya. Na mahali imefika huko Mbeere North kama mbaya. Mkijaribu kuleta hapo ujinga hapo, hiyo karabati mnajaribu kufanya, tuko macho na hatutoki hapo mpaka kura zipigwe na mwenye atashinda atangazwe hapo. Niko swali. Ndani kuna swali. Kuambia niko na nani? Niko na jenzi mwenzangu hapa anaitwa Shiko, anasimama MP Githunguri. Ataongea pia, alafu niko na jenzi mwenzangu hapa anaitwa Kiari Kenneth, anasimama MP kule ndani kwa sisi tunasema yangu pia. Salimia watu, waambie unasimama wapi. Habari wa Kenya wenzangu, na furaha kubwa sana kwa sababu ya kuwa hapa siku ya leo. Mimi ni jenzi, nasimama kule eneo la ubunge la Githunguri, mahali ambapo tumeona shida kubwa sana na uongozi mbaya. Kule ni siasa tupu, hakuna kazi ambayo inaendelea kwa wakati huu. Kazi ni kuruka hapa na pale, sijui tunatafuta nini, sijui viongozi wetu wanatafuta nini, lakini we are looking forward for a change in our constituency. Majina ni Shiko Muthoni. Honorable Shiko Muthoni. All the best. Tafadhali na KK. Thank you very much, the members of the 4th Estate. Kwa majina yangu ni Kiari Kenneth ama General KK, kijana shupavu hapa Mlima. Na mimi nataka kushukuru the United Opposition kwa kushikana pamoja tuhakikishe ya kwamba kiti ya Mbeere North tumeipata. Na kwanza nishukuru my party leader Rigathi Gachagua kwa kuonyeshana ushujaa, kwa kusimama na kuachilia kiti, kusema DCP itasupport mtu wa DP na akaweka United Opposition pamoja. Hiyo ni kuonyeshana kwamba anasikiza wa Kenya, na ndio maana chama yetu ya DCP inasikiza wa Kenya, na inanifurahisha sana juu pia inasikiza the young people or the youth ama the Gen Z. Na mimi nikiwa kijana, nikiwa nasimama kiti ya ubunge pale Lali, niko na furaha kukua kwa chama ambayo iko na ukweli, chama ambayo inasikiza watu, na nafurahishwa sana na kiongozi wetu ule ni Gigi kwa kusimama na wanarika na kwenda kushikana na United Opposition kuhakikisha kwamba kiosk imefungwa pale Mbeere North. Na nishukuru pia mheshimiwa kijana msafi ambaye ni our DCP youth leader hapa Kiambu. Amesimama na ukweli, na nimefurahia kwa kusupport huyu msichana wa kutoka pale Githunguri. After amefanywa madharau na ule mama, ati anajaribu kumshtaki. Atajua hajui 2027. Juu Gen Z wameongea na watachagua huyu, ni neiba wangu pale, mimi ni wa pale Lari, huyu ni neiba yangu. Na najua tutaenda na yeye bunge. Na sisi tutaenda mambo ya siasa hii ya utaperi, hii siasa ya kina Gathoni wa Mushomba, siasa ya uongo, siasa ya kufuata crowds, siasa ya ujinga. Huyo mama hafai kuwa kwa uongozi. Na ndio naambia watu wa Githunguri tusikue confused. Na that's why I'm thanking kijana msafi kwa kukubali kukuwa ana support huyu msichana. Na niseme hivi, niliona Rais William Ruto akiwa ameenda kwa huyu mchawi, huyu Mutuse. Na hiyo jina hata wewe unasikia venye inaenda. Hiyo ni jina ya mchawi. Mutuse, mtu wa matusi. Ndiye alikuja akaleta motion kule akafukuza Rigathi Gachagua. Sasa ameenda akafanya president, ameshikwa na roho mbaya, kazi yake anatusi watu. Nilimuona pale akisema sisi watu wa opposition ama watu wa United Opposition ati sisi tuko hatuna akili, ati hatuna agenda. Kama rais wa Kenya hafai kuwa anaongea vitu kama hizo. Anafaa kuwa anaongea umoja wa taifa. Na hiyo ndio kitu ambayo inafanya akosane na Wakenya. Alikuja hapa na mambo ya hustlers, mambo ya bodaboda, mambo ya mama mboga. Alisahau. Sasa pale Mbeere North anatuma maaskari 800 waende wakapiga watu wa Mbeere ati ndivyo wachague.
Ushaisikia wapi serikali ya kuua watu, serikali ya wezi, serikali ya waongo ikiongoza Kenya? Na mtaona pale mbele North kwamba hakutakuwa na ushindi wa hao matapeli, na utaona ukweli utatoka na Newton Karis, na najua yeye ndiye atashinda hiyo kiti. So watu wa mbele, mliona vile tulifanywa madharau na huu mtu, mliona vile alitufanya madharau wakishikana na huu mtuse, wakafukuza sisi kama jamii yenye ilisimama na William Ruto wakati alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye, wakamfukuza kwa serikali. Ni wakati wetu kumuonyesha sisi hatubebangu ujinga, na sisi hawezi kutudharau hivyo alitudharau. Na tunaanza na pale mbele North, tumuonyeshe ya kwamba alitukasirisha na aliacha kuwa kiongozi wetu, akaendelea mbele kuua watoto wetu. Vijana wa Gen Z wamekuwa pale town, vijana wengi sana Kenya tunaumia, na anaendelea kuleta bills ambazo ni za kutuumiza. Anataka amalize hii kazi mnaona mnafanya hapa. Ameleta bill wamepitisha, ati wao wanataka wapitishe bill ya kuwa anafunga TikTok, Facebook nini, ati msieneze maneno. This is a democratic nation and he cannot stop what is there, and our constitution gives us all that right. So Mr. William Ruto, stop this na ukubali wa Kenya vile wanasema. Hata mkuje na ndege mkikonjolea watu. Mbele North kiti ni ya DP na Newton Karis. Na mimi nimalizie nikisema hivi, sisi kama vijana Kenya mzima tumeshikana na tukasema tutaenda nyuma ya viongozi ambao wataleta mabadiliko katika nchi yetu, na ndio maana tuko nyuma United Opposition, na sisi kama vijana wa Mlima tuko nyuma ya our DCP leader Rigathi Gachagua, na tutaendelea kuwa hapo. Na watu wangu wa Rari, mimi nawaambia, mimi nitasimama na nyinyi pale bunge. Mimi si mtu wa mchezo, mimi nitasimama kwa ukweli na ukweli kabisa. Asanteni sana watu wa the Fourth Estate and continue doing this. Asanteni. Natuambia watu wa Mbere North, Gĩathĩ tariki 27 ni kuwa nyoka na mayai yake. Nyoka ni mwenye UDA, mayai ni members wa UDA. Tigĩtĩru tũcemanie kũrĩa Mbere North, kesho tuko Chicago. Thank you so much.